Tunatoka kwetu tena tunakuwa na motoka 2500 km. Tulikuwa na coordination ya TP Mazembe kwa President Guillaume, President Mario Kawele, secrétaire Patrice Moulaji, tulikuwa pia na President Marché Mzee, tulikuwa na Robert Bikunga journaliste, tulikuwa na Abo. Lakini tunakuja huku tumefanya kitu ambacho tulitaka kufanya ni kusensibiliser ba fanatique na kumobiliser. Nous mliona tulisensibiliser, tulimobiliser. Niliuza à peu près 300 varese ya TP Mazembe tunakabula kwa fanatique. Je crois aina kintu ya kulanda mwenye mliona. Donc tulifanya mobilisation ya nguvu mwenye na mstadi vya watu walikuya. Kintu ya mafaa Mungu anisaidia. Kama ilikuwa arbitre kama tunapiga hata 3. Tambia fanatique yote Mazembe wakwe calme. Bendele kuombea ekipi yetu Tupisa Mazembe ni ekipi ya Mungu. Mimi najua kama Mungu anashika Mkongo, kila siku atuachaki. Na Mungu atatupatia hii kupe ya Confederation, tunao besoin sana. Ndio kile niambia fanatique yote, mimi na ekipi ya Tupisa Mazembe ni ekipi yenu mwa fanatique. Muombe Mungu wenu, ula shimia chake atatupatia na hii kupe, tunao besoin kupe ya Confederation tuongeze pa ile nyingine.